Weg nyamburko matingo jowuoth mong'ere kaka matatu okwayo jowuoth mondo kik ling e kinde ma derep nyamburko magidho riembogi marach kaka yor geng'o masiche mag apaya mamedore pacho ka. Kotelnigi kod director mar kambi nyamburko matingo jowuoth mar Narok Line, Andrew Mwangi, mane olimo kendo romo kendo kuyo kod wede ji mane owito ngimagi e masiche mag apaya higa mokalo kod mago mane owito ngimagi e higani, ojiwo jowuoth mondo ogo namba moyiedhi mar fulo dereba mariembo marach. Kabende oseyo asoya ma obila mag apaya osebedo ka kawo ni ema miyo masiche apaya medore pacho ka. Mwangi kata kamano pako sirikal kuom golo apisa mag NTSA apeni. Ojiwo joriembo mondo kik chunre gi riembo e kinde ma giwinjo ka dendgi ojony. Tungeomba tu kwa heshima kampuni zote ziweze kuangalia magari na madereva. Kama dereva anasikia usingizi, afadhali asimamishe, apeleke gari police station, asimamishe hapo, arade, apigie kampuni simu, gari ingine kuje chukue hao watu, kuliko kupeleka watu na usingizi alafu upoteze watu. Kwa hivyo sasa tungeomba serikali iweze kuangalia, na wale watu askari wanapeleka barabara waachane na pesa. Pesa hii ndio imefanya tupoteze watu wengi. Hii pesa shilingi 100, 200, 300 tumepoteza watu wengi. Naona kama jana kuna gari lifanya accident hapa Naivasha, na labda ilikuwa makosa ya driver. Ningeuliza tu kwa heshima ya wale abiria wamebebwa, ukiona driver anayubayuba kwa barabara ama anasinzia, gari hizo zote, hakuna gari ambayo haina namba ya kampuni ama ya head office, ipige simu ndio hiyo gari iweze kusimamishwa pahali yoyote, isije ikaleta mambo ndio tutume gari nyingine.